Jonah sa giba kedo ktu ado chikdilo I'm beautiful nation. Mosa no asaya khalo alazai biri ikike geshi timnu ri ikike masai. Mosa na Moses na alazai na shikyu biri ikike geshi timnu I'm beautiful na paliki parin pari cross lo masai. Ibi bigyu nyung le sna lo zai boyo no ikonye igulu no BX like I beautiful junshane. I'm beautiful no hapulili punu kitagili kishi timye punu kitemasa. Timye kishki vejono punu kitel venan kene tipo grabes Nicodemus vile ba Nicodemus. Ibu jisna Nicodemus pelo punu kitegu tipo ye kugena punu kitemona ba ye ku halo monengege punu tebu ku halo umasa. Ibu tipo grabes Nicodemus vile ba ge olekilo Nicodemus ye vetamna be. Nhưng mà Bible nó cái oleh kilo Nicodemus ye oleh kirtimi. Paye ayeza shikami. Itu highly intellectual tim lagi ya. Igebu kono spiritual awut at po iribegen na Nicodemus pau degree tu aku ngasih boleh. Kono spiritual tahu ambil tu sudah punya kita gila tu po piuwegen na tipo lagi na pau logic. Humans logic tu po it didn't make any sense. Aku ngasih boleh. It became a mockery. Aku tunggu tapi yo tim yo na lok tim kem tu rukejegem tim kem tu na bukejegem lah tim kem tu na gyujegem kem kuan tu sudah punya tegli bila yang Nicodemus na biar kishipu kichim lagi ya kichim shibe ki juna azo boleh lo punya telang ya. Mun maya it was a mockery. Aku tunggu shibe ke. Ne pau logic pau sensible wala kiba kem ngasih boleh ke. Kuangu ayeng na kirti ina PhD piwa na anamu ino kuto akirti kutuko piwa na anamu au mut sa ve talingu ye au kim te ve jo likene ve talingu no dimishik tum slekene ve talingu. Amen. So the same thing happened. Ige I'm beautiful na Nicodemus na puno ki tegyu kili page tim ka kumsla khabul di boye khal vengu di boye tim lakina achi pishikvena pa ya kungwalo vena ngashi farasim koye sadusim koye scribes koye ayaza kitshikim koye tipolo bebe khay put be sadusim aferasim koye pana phimni pana tage pana rob la gaun ku marketplace lagi tipo khapusi bechebe putimna pana phimni na pana jumjil ko boye farasim gena pu gyu ikuje ibu pana kakumsla ye timna kina chipshikvena pa kungwalo vena ye bigyu tipo kakumsla Nicodemus ayaza kutsim lagi pai farasim lagi timna iwolo jukhe jegemi yu jegem gemu ko ambiu jusna awala kit lapak tagi lo kutsi gila dibor gila pagi kesuna apko no na ambiu jusi ko pengi la dibor inyo banche ibo ambiu jusu le ibo kutsi jegeu rabai no ki ushilanya le dibor yala timye shimlai ibo dia ho la do ko na ba je shimlai indirectly by approve sang itu. Ambil jisi alu, mungkin itu by approve sang je. Jika ambil jisi na ya, oskim jana Nicodemus. Isbel, nona pakai tu kacau gini, isi bukan ambil jisi ya. Man ambil jisi nu kubia, ambil jisi nu dia. Nicodemus, bunu kita mau gila ya, alu yang kita lo. Nicodemus na pakai mo, ambil jisi nu kacau lagi macam itu semua. Ambil jisi nu Nicodemus, bunu kita mau gila ya, alu yang kita lo lah. Nicodemus ye udah tim golau na kikisnya pai udah righteous tim kuku na me mingna ini sibjala tin panung khan kras kumsre jing ini ni al ho sometimes gospel becomes offending tim offensive jing ye I'm just no gospel kya bola gila faras mo offensive ge dola kem ni even intention tim worship sang no mo ge kem tim kuto na ko nye pe mo ye apui boye azai boye apui boye amui boye afui boye ye tim sasi kichagem kiyam chulumbe tim sasum to gem chulumbe tim ki hivige kungalo rang puta isipjene e ko mogigu ne bible ji sipa mo gena punuk ki mo gela ye aul huye gibela ilum lai gega sikdaro bina pani guti pasi o no betim na e pa ye ura lo ka ipip chegim ge
이게 만 뷰지스 데텔레게라 안 뷰지스나 니코디마스. 그니까 뭐길라로 이끌려로 나 이네 길라 니코디마스 아주스면 되시면. 니코디마스 나 금수교에 엔 어떻게 공간으로 행기냐 이비 비자 가시면 금섬 하나베. 이만 뷰지스 비교 분을 기태 뭐길라 야 후에 끌려로 나이. nhưng Bible là Johanna 자기 와케도 그때 아주 지금 디테일에 비교 히보에 아키키 Numbers 21:9 Numbers 21 verse 9 là cứu 시백에는 듣고 꽃이자 이게 안 뷰지스나 안 뷰지스나 히보 잡히 뭐게나 바에 이스라엘이 뭐노 wilderness la Egypt la 이베제게라 이스라엘 게넬로냐 게게라 알라기 못하는 히보 시백에 히보에 꾸 행로시게 너무 대변제 기만 뷰지스나 히보 explanation 바이고 예고 나가게 자킹진에 안 뷰지스나 바이고에 모세스나 알라자이네 시규 비게 히보 이게 개개시 아부무 팀누게 이게 개마사이 이스라엘 뭐야라 이스라엘 뭐야 아우노 빠는 김이게 이집 미크츠갈라나 빠른 사시페 가나니에들라 the promised land 이렇게 봐요 얘기 아마예기 기비 이거는 그바 얘기 기비 아티폴로 빠는 사수 우제게 알아들라 제게 올라길라 빠른 역 시베데 빠른 약 부시면이지 아기메 포켓라데 빠른 게 빠른노 제제 유티폴로 아캄즈 뭐 빠른 준슈규 빠른 준슈규 티포 기클레 툼라베 라 ये पढ़ो ना रूम खोई थे पढ़ो वो सब खोई थे नहीं चुप न्यूं ना बाइबल की कला distance इजिप्ट ना इज़राइल लोग जो distance की मिल जुके वो लगे लेने पुपल क्यों ये 200 to 250 miles अपन जो इजिप्ट ना कैनन ये कला हो लेने नोंग सस कैनन ये लोग के ये इब बाइबल पिक बाइबल ये तो बहुत बंगे रहे उनो it's about 200 to 250 miles बंगे के tipo ये कला न्यूं ना किलोमीटर लाइक किमी जुके वो लगे ला 아케 그때는 시기 뭐 아케 미디 도로 킬로미터 디보 돌았나 실제 예비 시주게 올라게 힘내서 디보도 가서겠어 클래스 디보도에 디보 올라게 가리 가게 앞으로 저게 돼 합다기는 합닥 또 돌면 당신 래 앞쿠 라체 디보 디스턴스 킬로미터 봐와 아우기 전 코사스 딱 알아프로나서 소게 아기 무슨 나 반응 수냐서 소게 줘 이게 뭐 안배로 헛디어 문제가 뭐냐 이게 미스는 뭐다 빡다기 아프 조슈에 보이선 거로 구배 에이 용변에 20년에 티네베기 박박인 적이야 구산용변에 hilala 감달라 나서 갈라나 용 비티베네 생겨 그 무슨 아프 조슈에게라나 내가 아우호는 뜨거 구부 비기 뽑았지 바이블로 배그 히보 기사라니 너무 이게 저 아기로게 오라길라 Numbers chapter 21라 히보 기사 오라기 주네 아우호는 뜨거 구부 비기 뽑으스 이스라엘 믿고 또뭐 미리 크래와니 또뭐 미네 라키기 님빠 뭐이네 이스라엘 믿고 또뭐 미리 크래 이거 이스라엘 믿고 또뭐 미리네 디보 오늘 이스라엘 믿고 repent 뭐 빠는 거 가게 오르길라 아우호노 이스라엘 믿고 기메베보 모살라우 아야자 즈부 모사빌라 모세스 노예 알라자이네 시규 비김나로 이거 디보 가베스 아케두 말라 심잘라 아케두 냠다 예 아케두 이시 배게 이잖아 아케두 이시 레기 이잖아 비기 클라는데 아케두 방이네 이게 아케두로 부스베크네나 이거 이스라엘 나쁜 아비는 또 비기는 미바이 금지놓고 아 비기 티포 알라자이네 시도 비기 티포 이툴게나 바로게 빌베시 민가 기사 신주게라 에꿈 구멍이 나게 작게 인줄레비 기사 구시베게나 티포에 이거는 아티키 장게 고 아 비게 알라자이네 시규 비게 또 가베스 얘가 백히게나 고 이스라엘 고 아 비게 또 비게나 미리바기 또 피시포 또 이틀게 올라길라 빌베 이틀게나 예 빌베 supernatural 방에 이틀게나 빌베 이게 안 표주스나 what Jesus is trying to relate here 안 표주스나 히블리에 배우에 아 디무르기 디토이 crossla ye damasai ibi ba yu kikiye ko Jesus Christo no ayiglim khine khapu cross ne ye da begena tim ko dibo sho pulgena khalvetsne amen ning bible ye
tim kakem suolawna hepol jumogine tim kakem suolawna kishil jumogine nyungo Nicodemus toy azgudum bu shiganan ge 이게 바이블의 배경에 yung isa sakay kumsun apiri kusya apiri pela Israel nikhle bega serpent hiboya it's a symbol of sin ye akhine kiti bisküye iden hutlo vintani kitla iden hutlo edişle iden hutlo apir akhine epi bergit boya apiri hiboya jona pişirkimizi akhine tibo ibiri जिससे कृष्ण ने क्रॉस लगी क्यों tipo grabe जिससे अंतिना ओवेगुलो इज़राइल को पनोंग wilderness la Moses na alazaina shiku peke tipo peke geshi ambiu जिसने tipo पल्ली पर grabe tipo lo kimiri puko tsigiu ye kubane ni khine ku tsitlene ya davai ibi kimi michige ni khine ku tsitlene ya davai जिससे khine ka ban je ka de nyung kum tsla plan thlo lai जिससे akhirnya kabeh di minggu itu dalam 2 Corinthians 5:21 aku baca जिससे akhirnya aku mentai ikan pak kabeh akhirnya aku boleh cai ini tak ikan sudah जिससे akhirnya kahai ikan mu जिससे bes akhirnya aku boleh cai ikan kau जिससे cross lah tiga kau जिससे cross lah tiga paya akhirnya ilhowe buta akhirnya boleh danya tu. It is not the Son of God anymore dying. It is the sin being crucified. Amen. जिससे Kristo no cross में थियू ये न्यूं खन्या ये दांगे ले तो वो तो कोई में तो शो पुलिंगे ना पुलिंगे ये halvets ने इन्हे John 3:16 ये कोना very common न्यूं कम चने दायु इले न्यूं दान न्यूं लोआ न्यूं कम चने दाय For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Whoever believes in him, very clear. Whoever is faithful, whoever is righteous, whoever is good and believe upon. Nhưng mà lo chạy bộ nó chắc cái thứ gì đúng không chứ ini bicara thằng này hile ba you know for God so loved the world that he gave his only begotten son au hona ayıklım ki me kiti gong no panu na kya yu bes ge tishku ve cho kuno plingeno iship ge dono kuno ami kto shu plingeno kuno achi bi shu plingeno kuno ami kto shu plingeno iship pa mo ge manje 이게 kuno plingeno eba you kuno cross like you shwegena tipo plingena just having the information will not do Jesus Christ ya lu ke Hindu mo pen thanoga Muslim mo pen thanoga tim kum chna pa ya lu me pen noga pa ya cross na thire be te kum chne danya Christians ko na cross necklace bu chne cross be be te kum chne danya having that information will not do knowing will not do believing must do believing will do pelam nom lananya pelam shunanya ba you what should you believe what do you believe upulanya my sins are hanged on the cross my sins is crucified on the cross it is washed by the blood of Jesus 이게 그 진짜 거김태하게 입이 불나만 지금 알라자이는 시교 비해 앞에 스키미게 스키우에 지금 코우노 알라자이는 시교 비해 tipo 이틀게나 알로에 기비 크레스로니 비비바게 비gem고 tipo tipo 시비스게 바모시 코우노 tipo 이틀게나 코우노 tipo 이틀게나 빌베베게 티페 모게게 이십게도에 코우노 지스 크리스토노 크로스 라티베 유디보 블링게나 가게 이틀게나 이신 the new covenant 보ye 코우노 블링게나 You need to believe. Kis punya, nyung kutom banyak. Nalo kutu lebih cenah. Nyung kutom lebih syakin sih. Ambilnya nyem je. Nyoto mu cuma gem je. Lah. Hekum mau kasih kemana? Yang zakri injine. Ini le kut lagi reveal sini. Hekum mau kita kemana? Ibu he, aku nak aku kaki kasih kita. Ni for almost 25 to 30 years ni syakin sih jo. Kok ni pengen pula ambilnya nyem je.
the time when the new revelation came. 보는 비엑사 액티비티 본유로를 얘기해보 이네 해보 이티베게나 the truth set me free. 그 전에 이거 되게. I'm beautiful cross la tigiyo okhnya gamwe tireza. I'm beautiful cross la tigiyo okhnya gamwe tireza. Ba khnya gamwe kumoyo. Okhnya gamwe tireza ge ibnu pulana ba ye. 아자게자 이달 비테네 이보여 두통 비바 켐다 빈 dimlaki나 ibnu 아자게자 ibnu iu bagi ina duganla ate chuju ibnu pi love자 ibnu iu bagi 보고 끔찍 love자 아자게자 ina 트라이게 ibnu love자 이게 미니 불에 보자 대샤테 야 대샤 구게 라 ibnu love자 this guy still think I'm in debt. Any people like that, like if you never, near ibnu you should be like people insult and in there. People kill a so it's not being humble. They are going to skip up again. May spiritual things go. Hash don't know what you want to accomplish. You can't get if you're not by a town. You've grown near just Christo, but you're not atypical like it in a devotion, in a devotion. It is to mean that I believe what happened on the cross of Calvary. Just Christo cross like you should be a nettipo plane, if you kick it beside you. No, Shupu Salabu, no, Tumzubu, no, Pukan Gibo, they are righteous if you play Namogine, take this at the sense. No, if you believe on the cross of Calvary, if you believe what transpired on the cross of Calvary, Jesus Christ cross like you should again, no, people pull Chagana by ye, make him magnetic money. Make him magnetic money. As a human being, what comes to shipping there? Again, we believe in the power of God to set us free. Our whole Kakashi, our whole Karan, couple more initiated on the channel. Just across that today, if you have information, you will know what Tim comes to the Tanya. You Nagam Wela, Inishibana, but Tim could all name to it. Give you could talk like your own. I piece of people try as I do yet. In a could talk to them, Nagam Waya, Akazala, comes out more in a could try to put him in it. Again, Akazala, 90% yeah, Christian by biological birth. If the Christian you're a new Christian, you put me on the Christian people I'm no longer conviction. Any just you personal savior. If you come to cross on a yadaba, if people give to you, I was shitty. I was talking there. You cannot become Christian without birth. But I'm not talking about biological birth. No, we have but we need to be born again in the spirit. For God so loved the world. It depends on what you believe. No, pulling in a tipo veteran, no Hanyasanga. But I know. No, pulling in a tipo chicken, what you believe matters. No, pulling in a tipo, you want to put here. Nagam, I'm not sure Nagam, Christian state, if you are Alazayana. You know, Christian Kaham. You chose a ben. Aku call no, a shakibel no, Alagit Jelitoga Kuboku corruption general. Even you are Christianity, Christianity, religion, Mogyo, and you see a religion, Christianity, religion starts Mamoga. Jesus never said, Pakistan, kill him, you are Christian, you put away Belagi, kill him. Hiboye, religion, Hiboye, Tim Hut, and you see a religion starts Mamoga. Hiboye kitila to angem hibokom thana baye spiritual growth kana ngene. Hiboye kitila to angem kumugi to angem hibom thana ba spiritual growth kana hiya ku ko ngige. Nige ma huile muju. God doesn't live here. God lives here. Amen.
We carry the presence of God. Al-Huyayina Khapu Khajenge. Kushe Bible Libige. Your body is the temple of God. Open people ye Al-Huyayina Kike. Ako actually kumogimini pisigila kutomne ye tekshigine. Igam Zakinne. Iboy Mumkumono Gabi Sigine. He matters a lot. He look to the me boitimasa. Al-Huno Proshaki Akaulo. Tabernacle na bege apiki. Kushing it was the only dwelling place of God. Al-Huyik leh masa bege. Kuremu timya him ye. Tong timya al-Huyik al-Huyik tulvena ba timya ge. It was hanimo. Al-Huyik wona kimte. Kimte. Kujone ge. Al-Huyik wona kimte ge. Nyung al-Huyik tevena ba nyung al-Huyik tulvena ba nyung tevena ge. I게 도나 알후노 파우 dwelling place tabernacle la kigecho. Ibu tabernacle lagi kokta akin ukapis akin temna akin tea. Ibu tibo la ye akin to likin ilo ringeza. Te iwa ko ya tsakitiwa. Akin to likin holy of holies akin temna akin tea. Chokpabo akin ugede. I게 디보를 런유 아치도 안 별로 딱 길게 놀자 봤는데 on the day of atonement yom kippur salai 그동안 놓고 놀자 맞지도 kuše au homo timmadolo mediator he bushwege amdame he bushwege dono achnim boge akim temna akim tala mom akim tala tabernacle apigalu loge olegila ajiji bilotige nhưng ta khi cũng suy nè alhu presence của tôi kỳ gì nung cái chuyện này out of covenant lo shock cái bố là lo shock cái bố khắp cái gì iki khi cái tìm lại cái nó cũng nhiều uja là ya thì là bạn chưa bao công bây giờ active bố ya alhu presence पे जिन चीज़ है lo shock bố vậy ये पुल भी थी bố ya lo shock bố मुझे ने he is just a podium here Ibolo, kitila indoctrinate chivekyo ngine ninaga mkolo. Kimi here is just a podium. Inoksebo tabangina baye achine kitipo shibenge ono au no tabernacle na achine gila yake suvenge ono au Solomon bela achine shibenge. Ibo achine gibo ye tabernacle na temple lubege. Amen. Temple le gubebu kuto I'm beautiful begiu ya iteyela achne gibo ya hakibebu in acting shikepu tiresnebge ige jisna papin bi kabes bisküge acting khaytu ngi ta bisküge jisna cross la tagge ulegila achne gila apagi dikona atsqalana apkum tutola sıkı taşve banji la gibo giye come into my presence now iteyno ngwe I don't need a mediator anyone can come into my presence 이제 코고비 로그나게 로그에 입김지게 고나 아우나 방 인트랜스 기보 가면서 닝즈바게나 레나 we all become priest 이제 아침 가와 기보 가면서 the royal priesthood 대뇽 바티스 그들이 고 doctrine 원네 priesthood of all the believers of the doctrine 뭐이네 이게 고나 I'm beautiful 티네부 바노 궁가로 와게나 김쿠노 tipo shoppingena biologic teshwa and our home tipo ilola chova so now my body becomes a temple of God because I carry the presence of God don't achine givelo achine me givelo bi jige ni honege timlet lagi bela tipo itrebe ngu righteousness yela nyu achipi ka kul tipo ye kungalom la adoption shayo zakinye dane mathagedo bungwa zomkulo ishpanye mathagedo bungwa zomkulo ishpanye unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees o achipi kapulu o amikutwa dibono ayeza kiksimwo farasim kono akichu timuno akivyushimo na baye no ya huikibelo lomnaye zakinju
no na mi just kai ku no wa chi ka ku tipo ya scribes ayaza ku simi mom farasim ko na akichu timuna akivu sha mo na ba ya no ku ngalo umlai iba ku ya farasim ko ya scribes ko ya ayaza ku chi ko ya ayaza tsaka 어떨 jime 이게 farasim ko na scribes ko na achibi kalge ba mi chobo ami just lidio ayudi ko only the righteousness of Jesus Christ Jesus Christo achipika kulitina scribes mo farasim komuno achipika kul amikuto te kanong na achichu shiluye te Jesus Christo achipika kulege. So the only righteousness that validates achipika kul like tilke ayudi boye Jesus Christo achipika kulitina opelo kungalo benenge. Yungya we already become the temple of God. Yungya our whole presence we become the righteousness of God. So no pula gana ba ya if you give Lord. Tipo kike enya nya agona chipi kalwe kike nya tush nya atala to fasting shinge tipo ba moy. Ijam no ba agi kike Jesus Christ no cross log you shive zangi nya tipo lo block kanye I have the righteousness of Jesus in me. Nya Jesus Christ righteousness achipi kakul tipo ye you shall die if it will pula kike. No. If you believe that your sin is given to Jesus, you must also believe that you have the righteousness of Jesus. No. Kanya kabi Jesus try even no pul game shana ba no ye Jesus Christo achibi ka pul do ni kill wife no tipo pul masa. Tipo pul ki ula akakanye. It can set you free. Oku ko bena ne. Kegil shagi buka artificial shagi buka. No kumom kegil shana ba je hypocrisy nya timna. Kuchona yung hypocrisy sanje. Ina shim lagi kapes people shilanya evan je nya pulpit podium longo boy tismasa pit pun lu ka bole je ina ku chona khipe pi la ma sana je ina ku chona khipe pi lu ye if I have Jesus in me I can live the life of Jesus ina Jesus Christo lo la khana ba ye nya Jesus Christo da khipe pi am lagi ba ni ngai chi khonne hallelujah tim ko ngai chi sim je tin na shkena mount confession ni ko ye kshinja Bible begin Romans chapter 10 verse 9 if you confess homologio if you confess no Bible no ku begin out no ku begin tipo exactly tipo pilana ba ye ebanye to confess what ku binja Jesus Christo ye biu Jesus Christo ye ilho Jesus Christo ye hakulu ke binu omlo no pulpo okchili ke pul tipo bugene you must believe from your heart oknya kum tsaka ba ipulu ebo okchino shkana ba ino khaldes ne be yung lagi je itari papere ni confess ne apollo oshikimti onu jisuna iz khushi iremuno cross law tivegu ina planye ikhnya kum tsu jisu jida lobe zai ena jisu achipi kabulu you shall vai ina plani o sang le biyu to ye nye khalwai ni ma kiri ne hallelujah